Jordan jengi kyagap chaga dun tegi gudi namba sus ki sanzam to yebe ops rigu ki nyendam su avion le ban service France ki sani tela gudi namba zonde geche winne dun kha toling chigu teni zo Iran tang Ukraine ki ne dun to yimba Europe tunzo ki gudi Ursula von der Leyen kong songwer Ukraine ki Russia Tongdu te na yagar kisinzi modi yang dönbe nang Lenge kamsa thongma zamling shedo Tibet Global Insights la subscribe nangyu rewa shukyi Nge nizu kecha waka ki sarku nyendo ka sadawa ne pasan par nire rere pyu ba ring sarku nyendo teni G7 yana Yardun jengi kyagap chaga dungi godi namba France ki sani shigina zomde konzo Iran tang Ukraine tadung choshi kecha waka kashiya to tulung chugi yinba Europe korgi Aljazeera sargo nyendu shidobe sargo nyendu teyi nyingdu diringi lirim na shugi yinba tsangme sengyu togu yongwar shu Teni G7 yana Jordan jengi kyagap chaga dun tegi gudi namba sus ki sanzam to yebe ops rigu ki nyendam su avion le ban service sani tela gudi namba zonde geche winne dun kha toling chigu teni zo Iran tang Ukraine ki ne dun to yimba ta tene tade char Iran ki kanyo to la tena cho nige ngondu zhomshi gengyashigi to tsenda gyun sin yinba tang. Tadung ngushi tsenda gyungyu de yongyu debe sapa sangi Geneve la tsenda gyungyu yinbe yinrabki nizu kachi tungyu yoba. Sinzi drangki de to sungwar Strait of Hormuz solam de yongyu debe sapa san ne completely open by Friday. Sapa san par yongso ko chigyu yinba je sung yoba tang. Tene France tang inji kyagab ni pargi ngasa ne Strait of Hormuz solam de ko khanda che ko men to tuling chising yobata ta teacher since Macron kongi solid serious agreement to be finalized quickly tembu tang samnu ngang kengya nyurtu yongwe rewa yeje song yobata dene Ukraine gi nedan to dering chongdu na Europe ki goti nambe ari sinzi drum ki ngone Ukraine la gyabjor shukshin tangyu ta Moscow yang na Russia cho so tawa ta tu jingyu shungnu te tap chigyu yin ba ta tadung Ukraine ki sinzi Zelensky chongdu te la dönbe shu ya ba ta sinzi Zelensky gi sungdang chena kong sinzi Putin tu che khardu kamyu nangyu to gagba khanya meje shu ya ba ta ne du de tamje to Europe tunzo gi godi Ursula von der Leyen kong songwer Ukraine ki Russia la ma ki to ne phamye tang gi yebe Europe she ba ta tadung Putin's war economy yana Russia yi ma tu gi kyagap ki penjo te nya chakshu shigin ne tang to le yue che she yobar te to sinzi cham gi songwer nge Russia ta Ukraine ni ge goti la kamyu nang gyu chung kong ni ge ma chamjo chigyu doba do che sheba diring ki G7 chongdu de to Ukraine ki sinzi member she UAE Qatar Egypt so gi kishar khu gi gyagap kha gi goti yang dönbü shu de chashi lingi yoba yene yang konzo Iran ki tudin chunje nyokling de to kutur nang nyamshu chigu mein batang dorna G7 chongdu de kapsu 다대처 이란 기념린 토 전면 중대 참조 연구 레와 첨부 여인바다 다도 경계 난기 10대 내든 칼라 섬뉴제 다고 유대 개 첨부 인바다 다도 유럽기 고지 남베 어리 신지 트럼프 유크레인기 초술랑규 레와당 탑시 지기 여버래 G7 yana yardun jengi kyagab ka tun teni
Canada, France, Germany, Italy, Nihon, Inji, Ari, che imbata. Tatung Europe tunzo ki kutsab yana sinzin yang der pepki yopa. Shin konzo kegab shen ki guti ka she dunbe nangi yopar. Tirin ki chongdu te na yagar ki sinzin modi yang dunbe nang yu indu. Tene tirin ki lirim dagar tsam shagyu yin. Ngani France na nedu chepe puri shi yin. Nye ming yunde sigi yu. Kede lirim ti yagudu kona kada nyoba. Yugor cheba. Che yang subscribe nangyu manye wana ro na. Kadin che lirim chime nangje yo.